आम्ही आमचे प्रिन्सिपल सोडून इलेक्शन लढवचे ना. आर कोर प्रिन्सिपल इज ऑनेस्टी, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स. ते प्रामाणिकपणा. आता अलायन्स विथ whom? Congress. You've seen the state and debacle of Congress in last 2 decades. Now you've seen rise of certain other forces. You've seen rise and fall of people. Now अशा परिस्थितीन आमच्याकडे 5 वर्सां आसा. 5 वर्सां आसा असेंब्लीक. ताजे मागीर 2 वर्सांनी MP इलेक्शन्स आसा. 5 वर्सां इज लॉट ऑफ टायम. पण काम आयच्यान सुरू जाला. आज 5 वर्सांनी हांव तुका सांगूंक शकता की वेदर वी वील नीड टू अलायन विथ समबडी और वेदर वील नीड टू गो अहेड विथ 40. I would obviously say that our core strength being honesty, we will build honest political base, honest political strength, honest volunteers with the party. आणि आज ना फाल्यां जेन्ना लोक गव्हर्नन्स पळयतले, पयलीं कितें म्हणटाले आले दिल्ली एक ते ल्हानसो जागो तें चलयता. आज पंजाब आसा आमचे कडेन. आयज आमी स्वताहून आमच्या एका मंत्र्याक जेन्ना बरखास्त करता ताका अरेस्ट करता for dishonesty. It is sending a clear cut signal that this is one of the honest party and we have been able to prove की आज दुसऱ्या स्टेटान आमी जिखूंक शकता आणि खंयच्या वेगवेगळ्या स्टेटांनी आणि जातलीच ती वाटचाल. आज BJP जेन्ना सेंट्रल BJP is finding us as the biggest threat. You see the reports, you see everything. Congress is not the biggest threat to BJP. Aam Aadmi Party is the biggest threat to BJP today centrally. That means the party is here to stay, the leadership is here to stay, and we are here to create new leaders. I have 5 वर्सान leaders create करपाक जाय. Who will be able to even take my place or anyone's place in the party on merits. आणि ते जर झाले जाल्यार why should you need alliance? At the end of it, as गोंय आणि गोंयकार हांचो जर फुडार आमी जर capably तो स्ट्रेंथन करूंक शकता आणि तांकां दाखोवंक शकता की वी वील गिव यू द बेस्ट दॅट यू डिजर्व, which you have still been lacking for last 60 years. I am sure things will change.